Pozdrav drugari! Evo nas, već smo na terenu. Kasnije sam izašao, čekao sam jednog čovjeka da mi pokaže neki stari mlin gdje je bio, on nije mogao. Pa sam tako sam uz potok izašao, potok pored šumice, sličan teren kao prošli put, prošli video. Naselja su po pričama bila svuda nekada. Sad koji period vidjet ćemo, ako budemo našli nešto zanimljivo, neki ostatak. U svakom slučaju čeka nas još jedna zanimljiva avantura. Tako neću da gubim mnogo vreme, krećemo odmah. Prvi signal za danas. Prvi signal, prvi nalaz, deo Potkovice. Potkovica kaže donosi sreću, pa vidjet ćemo. Evo i prvi lepi signal. Olovnik kuršum. Olovni kuršum, ovo ste svi vidjeli. Još jedan nalaz, lanac s ovim alkama. Ovo je korišćeno za krave nekad, verovatno. Nalaz je nalaz. Idemo dalje. Idemo drugari, još jedan signal da iskopamo. Još jedan olovni kuršum. Kad počnem da ih nalazim grupisano, uvek se nadam potajno da nađem poprište neke borbe. Nekad se posreći, nekad ne. Kad se nađe da je borba, može da se očekuju lepi nalazi. Idemo dalje. Nailazim na još jedan dokaz da je ovdje moguće bilo nešto. Ovo je moguće od starih nekih šinskih kola, neki deo. Malo je veće. Svaki nalaz je zanimljiv na svoj način i priča drugačiju priču. Pa jedno po jedno se uklapa. Jak lep signal u žilama. Tu je negde. Ima neke gravure. Evo, ovo je ili od drške, verovatno sablje neke. Lep nalaz, iznenadio me. Baš u žilama bio, jedva sam ga iskopao. Nije od kubure.
Pre neke sablje ili nož. Lepo, idemo dalje. Prešao sam na ovu livadu do potoka. Evo ga. Ili evo je prva parica za danas. Izgleda da je Jugoslavija. I jeste 10 para. Jugoslavija je u pitanju. Imamo još jedan lep signal. Evo je. I ovo je Jugoslavija, drugari. Nema starije ništa za sada. Evo ga još jedan nalaz. Ključ. Ovdje odmah pored puta. Gledaju me svi, mada čovjek mi je rekao da mogu ovuda da tragam. Javljaju se svi. Navodno ovdje čovjek, parkirao sam kod njega auto, rekao mi je da zovu ovo mesto Čardak. Trava je velika, pa ja radim ovdje pored, a gore već šuma počinje, pa vidjet ćemo da li će da bude nečeg zanimljivog. Tamo je onaj potok i šuma gdje sam bio, a sad smo prešli ovdje. Nastavljamo. Da vam objasnim situaciju. Tu sa jednom divnom gospođom sam pričao jedno pola sata, dobio sam dozvolu, naravno samo između redova. Sad je navodno ne sa one strane puta Čardak, nego ovdje bio Čardak. Pa tako da ću da pretražim i ovaj deo. Imam neki lep signal. Pa nastavljamo. Pazim na kukuruz naravno. Nije parica. Neka. Ovo je ono tube od paste. Ništa bitno. Još jedan signal. Olovni kuršum. Plitko nešto, iskupao sam ga. Lep signal. Evo. Nova parica. Ovo je onaj mađarski.
Mađar, lepo očuvan. Ne mogu da vidim tačnu godinu sada. 1894. mislim da je. Lep novčić. Želela je da bude na mom videu, pa da ju učinimo. Lepa žaba, neće da je diramo. Ušao sam u ovaj mali šumarak. Ovdje sunce ne može da probije. Da proverimo i ovdje ima jedan signal. Još jedan olovni kuršum. Pa onaj deo od noža, sablje, kuršumi. Ali nema to da su negdje grupisani nalazi. Sve je to raštrkano, da kažem, mnogo. Još jedan signal. Ovo je bio baš duboko. Evo je parica još jedna. Baš duboko bila, dobro je našo. Ne vidi se koja je. Delo je nešto starija, ali oštećena je. A bila duboko ovako oštećena, nažalost. Još jedan lep signal imamo. Evo je. Još jedna parica. Opa. Evo za kafu, drugari. 5 maraka. Imaće negdje usput kafa da se popije. Nov signal. Desir. Evo je. Zbuni me. Još jedna parica. Bar ima parica, pa zanimljivo ih vaditi. Neki put nije bitan period da se duša zadovolji. I ovo je Jugoslavija. Došao sam ovdje blizu puta, čuje se traktor. Ljudi rade. A nije mi bacilo u gvožđe. 80, 81 broj. Ovo ko da je neka limena kutica. Aj vidjet ću posle je li ima nešto unutra.
a deluje kao kutija. Vidjet ćemo šta je. U nadi da je mač, nož ili sablja. A ono je kosa. Jak signal dalo, morao sam da proverim šta je. Ovaj put stara kosa istrulela. Evo drugari, današnja šetnja, da kažem tamo ovamo je završena. Bilo je tu svačega. Puno različitih njijeva, šumica, pored potoka samog. Sad ima tragovi svačega, ali neku, da kažem, tačnu lokaciju nečega da je bilo dosta nalaza, nije bilo. Ugrelo je puno, za danas je dosta. Nastavljamo potragu za nekim dobrim, pravim terenom. Nadam se da u narednim periodima da će da se posreći. Danas mi bio iznenadila ona lepa drška od sablje ili noža nekog. Vidi se da je to stariji period, ali sem kuršuma i toga, onih olovnih kuršuma nije ništa bilo, parica iz raznih perioda. I to je to, pokazat ću vam nalaze i vidimo se drugari, svako dobro. Evo i nalaza, tu je drška ta što sam je baš spomenuo. Lepe gravure, bronza je u pitanju, poteža je, sad dalje od sablje ili od noža nekog, ne znam. I parice razni period. Jedan Mađar, Jugoslavija, ovo je novija marka. To je to u suštini za danas.